chacha uaphi umzukulu wethu. Hawu umzukulu yalalebuyile namuhla nje ngeke litshone. Kudala lokhu umzukulana lefika uyalahla umzukulu efikile egoli kaTontjani wena. Namuhla ekapheli phela ngo12 phakathi kwamabili. Uyabona phakathi kwamamilana. Kudala uthe manje ayithe ngale kade amakhombe egoli ngale kudala kodwa akangafiki la ethembisa konjakala. Bekezela Khehla uyabuya. Uzoze ngihambe phela mina umzukulu engafika. Hayi makancane. Alright buya phela uma ufuna ukumvulala lapha ngithi ufika ngife ngedwa. Ngabuya ngizokuncedisa msho ukhona obuyigreen abukaphela ngithi. Hayi buya ngithi ngiyathenga kathesi ngibona buya man hey. Hayi yes. Ari phela ngicela ukufonela umalume wami lapha yazi ukuthi uhlala khona lapho manje angazi ukuthi kunga. Okay. Awudala singasigcina ukusebenzisa lento le. Hayi angene. Hello malume. Ya sengifile khona apha eThembisa lapho uhlala khona. Ngidlula lapho kulabantu abathengisa khona inkukhu lana ngadlula lapho kulembheda khona ngadlula kule moto emile lapha la ithwala impahla ngazi ukuthi lapha ngikhona mbe isikolo noma kuthiwa ikitchen kuthiwa impumelelo. Impumelelo mzukulu abantu bahlala bephumelela kanti ukuthi sempumelelo wena. Kitchen. Awucabangele kasisi. Katsho lapha eduze lapha umzukulu wakho lo. Chana ama wardrobe manyengi. Ngapi? Alright. Nangiyana omunye unkazana lapha niyadlula ukuthi ngimbonena ngimbuze malume bamba khonapho malume yabuya. Hello. Ay, phela imali la. Manje kanjani kathi ubuwele umuntu? Hayi usebotshiwe mtshana. Ukuthi sebemdobhela abafana. Hello mtshana, hello. Hayi mtshana kasekho phone. Hayi kanjani? Angisamuzi. Uthempumele uthe kuphi? Uthe impumelelo angazi lapho ukuthi akunekhishi. Phela ukuthi isibelo ke sichithe isikhathi akho ukwenza phela. Mtshana, hayi asiyehlise la. Usayehlisa njani? Mtshana umzukulu uzafona. Uyafuna njani ukuthi simkhangele khona endleleni? Kodwa kusengikuhle. Mtshana hayi akekho mtshana. Asambe wena. Akekho mtshana. Masiphethelile ke nalokhu usuqedile. Hayi wena umtshana wami ngabe angiphuzi la uzafona. Asambe ke siyofuna umtshana. Asambe. Sawona kaza. Sawona. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila. Yazi khona apha yazi ngidinga umalume wami. Uthe uhlala khona beThembisa. Uthe kusematsheni. Kodwa phela khona eceleni kwakhona kudala abantu abathengisa ama-wardrobe. Ngapha kulesipaza lapho phela khona. Ngabe wazi? Bhuti angikho sure but ngiyacabanga ikhona indawo la kudayiswa khona ama-wardrobe laphana and ngoba nami ngiyalapha ngicabanga ukuthi kungaba yikho. Angikho sure ziningi indawo ezidayisa ama-wardrobe. Kodwa-ke mekuyukuthi ayisikho laphana akunankinga sofike simfonele. Okay, awuthi ngiyele lapho efonini la. Alright bwana. Malume. Malume. Sekuthola umyakaza lapha. Malume, hello. Hello. Asamthoni malume Aza isamuze khona asambise. Asambe khona abamhlambe sizamthola. Yanyaza. Hayi ngoba sale sesihamba ke sengizama lapha sezama lapha. Ufonela ngikonyama isiketi. Ngabe ubhutsheni ubuya nje ngoba efuna imali. Yazi ngibuye ekhaya khona letholotho yazi khona ngifika namhlanje. Oh ubuye ekhaya bhuti awushiye masikiza hayi kodwa sethemba ukuthi umalume uzomthola ezilongu namafoni number phela. Hayi yazi ngani indawo vele ngilahlekile mangilana. Hayi ezilongu sethembisa bhuti wami ayikho.
Thank you.